قەلیا ئاکرێ ئەو خواردنابوویە cihê serenca geştyaran. Li xwaringehên Akrê qelî bi şêwazekî taybet dihête durustkirin, taybetçî jî qeliya hişek. Belê di vê xwaringehê de cûreha qelî bi şêwazên taybet dihêne berhevkirin û ev çende jî bûye egerê serenc rakişana geştyaran. Li vê xwaringehê jî çendîn cûrên qeliyê dihêne berhevkirin wekû qeliya spî û qeliya sûr û qeliya şivana û zêdebarî qelî sêlê. بله ما چهار-پنج نوع قلیات هی قلیا رون او ما قلت ما میسلمت فروی قلیبی او سپیدا تیتا خوانن قال نیست که و قلیا شوان قال برنج کردی و کردی بیدن و قلیا سیدش یا دجوار عبی برنج و بی تشتی تخوانن هب نانی قلیا سوریش هر قال برنج و صوار هک دی حساب Li Akrê durustkirina qeliyê şarezayeka zor divê çûnke serbûra westayê qeliyê zûra giring e bû tam û çêjavê ye. قلیا شوانا بس گوشته برخی پکتید و دینگ حیوانی یعنی به زیده و به رینه و به افتشته بس دینگ حیوانی گوشته کاوریبتنه و قلیا صور گوشته گولکه قلیا صور و قلیا سپی گوشته گولکه پکتیتن آنم قلیا کم نبودن که خواستن نکمه آنم زور قصد کرد و خواستن خلک در ویا Welatiyên dervê Akrê jî ji bo tamkirina tam û çêja qeliyên Akrê qesda xwaringehên wê dikin çûnke nav û dengiya qeliyên Akrê bûye cihê serenca geştyaran. قلیاکا آگری گلکا خوشه خاصتا این مطعم عزایم هموس پیدا خود تشت و فراوین و شی و زلیره عرب خود یعنی نوکش من قلی شوانا دعوه کردی کو بخوم همو تشتاش از قلیت خم قلیا شوان نبید از نخم والله اوسط چند سالم تیمیره خواردنیا گله خوشه قلیان خوشه تشریفیان خوشه تکان خوشه هم تشریفیان خوشه Qeliya Akrê nêzîke bibîte morkeka taybet bi Akrê çûnke şêfên wê hemû zîrekî û şarezaya xwe li amadeya wê terxan dikin, lewra bûye cihê serenca welatiyan û hez bi xwarina wê ber bi zêdebûnê diçêt. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.